Lalaki din! I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagam mo't lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa dagiti mainayo na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atan. Ay, kadwan Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabit lang arod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matalani? Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailaan nga nakasursuro? Saan mo pailaan nga mo dagiter aramidam? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisuro kan ka, denggam anaimbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbagat ti asawak kan ka. No adda nga min maisurokan ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam ana imbag kunak. Tapno amom ti aramidam. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo magtanda gijay nga agasawa. Apay nga takas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da, naglaing dang agdilaw, kunamlan no isuda ti kalaingan. Oo na yan. Amin mo't apagtrabahuan. No agdadamo ka, kat adalumpay nga umuna. Apay, isuda nga ta igidamo da asumrok iti kasta at trabaho, kat nalaing dan adagos. Dayta nga rod, saan da panunutan ang nagrugrugida mo't idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam. Kasla isuda ti kalaingan. Nagalas pa iti pamay anda amang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko iti inaramid day jay adino kanya. Nakalive da pa iti Facebook. Ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan nakon iti kastoy at trabaho ngam sa anak kan ang makasursuro. Ay, una yan. Nalabos at talaga ti ugali da. Iso nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo? Uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni. Ado ti akin kagura kadakwada. Gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Gambay amlang. Addan tulat ta. Aywan. Saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagdalas at talaga ti ugali dagi nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila ni. Saan mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag-live da iti Facebook. Sada ibabayin jay tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers ken followers da. Nga isuda tinalaay. Kasta ka day. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Iso nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ito. Gaputan nagari iti panunod da nga isuda ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaing ngam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mo't akastada Masapul da pa'y ti mangibabaing iti Facebook Live. Iso ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka magtan? Talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak magtan ka akastoy di aramidam. Ngam talaga saan mo amauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit aklangan. Unay kan? Talaga saan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka. Ngam aging ga ita, awan lata tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala,
Ulitam, tinaramid mo. Uwan, ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon. Di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso ang kanayon tilaglagi pam. Amom, saan laeng asikatin ng aramidan da iti kasta? Adon timbabain daan nagtrabaho dito eh. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no apay ang nagpapano da di ti daduma ang nagtrabaho dito eh. Gapoy ti nagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namat nga isuro, kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan man? Masapul na pa'y nga ipukaw. Tapnula ang mangagda nga ta, ijay bangir a department? Katuan, tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damag ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos da. Adan tulat tamot ti aldaw da. Saan lang amay may sa ti aldaw kunaktumat? Ay wan, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan lang amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano nga lumaban ka manan kat naabak kamat idin lakay? Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakin ka Wan bakit? Pay-paysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ken numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat matlaeng, inak-ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti day ta planom lakay. Pakawanam. Sino nga ta tinamnaman na magibutos kinkwanan o bilang laang? Day tangarod angkal. Kasla aguuyong. Nagiinom na kano nga raw di kalman ni Teresina ni Pureng. Nakuna kano ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruar adagaw sa tibaro arugan. Kaya't nasawan, serkan na lang ti politika, tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggap, angkal. Dakas sa talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap, kahit saan ngagbaligay, angkal. Ay why? Husto kay ti dayta nga imbagambag. Amin na dakas sa panggap, kahit saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay, kat ado ti inap-apakin nag-aramidan na iti dagas. Guwada nga agdasawa. Nagturod nga rin ang kalalumaban. Ala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay at dapay laganas na alumaban, kat amo na itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, ken adon tinagaramidan da iti saan ang nasayaat. Anya laki din? Ngam sa bagay, mangnam na madalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatsin man. Iti kasday a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti taong agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak day jay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mga bakday jay, sigurado nga ad-adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day itanto pay laang asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay, makapanerbiyos. Ni, apay anak ko nam dayta. Wan tama ka padanag mat ngamin.
Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member? Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi, manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma kabagyan nila kay ko. Kasta ka di? Ay ka talaga kasta. Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No amom iti bagim nga awan ti napaspasaktan nyo ti riknada. Anya? Ti kayat ko asawan. No amuyo iti bagiyo ang nagbalin kayo ang nasayaat. Kan, no amu ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit di mat, tila sasawam. Ingka man lang trabahon. Salbag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan, ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagtuod ka matin anang ibagay ti daytakan ko, ana. Naturodak ay sumatipod no. Ay, sapay la ko mata maabak. Sapay la ko ma. Maabak ka talaga dayjay. Danag mun aya. Tapno amom, ado ti mangibagbaga asapay la kumata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man ta mangabak, sigurado ang mangibaddak da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damat ang mga bakda ka no. Iso ka no mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kuana. Anya? Oo, jak lapat yan dayta. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Sayang amin dagiti bannog bakit. Awan, sa anak ka na pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangaro ti pampanunutak. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Nyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaag nga ag numero 1 ak. Nagbalin mat adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, gusto lakay. Addan tulat na. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na. Abak mayat-mayat. O sige, mayat, hindi ta mo i-release mo man. Ay, wala nang. I-release ko na talaga. Ang mga ag million views. Nang runa ita. Taado tinagpapangas ang naabak iti politika. Ayun, nang runa jay am-amu tayo ang naglastog, ang nagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga rod na. Nayunak man na ito iti music ngagkat-katawa. Sakbay ko nga i-post up no funny ha ha ha. At dapat gayam da in my deck iti Facebook. Kunak iday. No nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika. Maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak iday? Adda agbaligi ngam apagdarikmat. Ala, adda manin amang ngirnadda. Sige, ipos mo tamagasangan tagsili salbag kitde. Nay, ruot mo day tangkal na pa'y data. Uray lumakaya ko. Agpapansina mama iti Facebook. Ha? Agpapansay.
Anya tigad mo sa winangal. Agarami dakman iti reels ko. Ta i-plaster ko man dito cellphone ko. Dita. Na-plaster ko. Anya? Alangar tanggal. 1, 2, 3, go! Dito, kadangla! Wow, dangla! Para ka dagiti saan pagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Pasma anang pukpukaw ini madamati kumpanya. Kan nagkarkari baro-aro pa. Baro adamdama. Dito, iti para kada kayo. Dangla! Wow! Dangla! Anya? Wow! Andat mo ko ram. Mayat ka mo lang. Anya laki din. Maya tanggal. Hala, miksa mo. Tay post mo. Iris mo nanggal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Uy na! Tiyawanan bay na babae. Kunamlan asino nga pupos iti kakastoy. Ha? Sino dayta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man. Magdangla ka na. Natalo ka na. Kun-kuna naman din iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patamaan na ti awanan bay na babae. Una yun dahi alani. Tila ipupos na met. Nagpada da iti dahi alakay. Sino alakay? Nilakay Pedring Agasam met. Kat kunana met iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadigiti saan pagasatan ita. Ha? Day tamat ti kunkunana. May sama talaklakayan. Anya? Adan to aldaw da kita. Intun bigat mo't laang. Mapanak iya balay na. Ay sus. Saan anasayat na yung aramida na? Nay, payag hasta una iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. Una yan, oray na abak ka. No ammom iti bagem, nagbaling kalataan na siya. Saan ka basta mapaspasagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amabuy-buyam iti sokmed. Anya? Iti daytang inaramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayjang impos ko. Kat adamot thinking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang ko. Uray si Kalani. Apay. Anya lo unay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kas kada naabak! Apay? Sino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akas tamot din ti bagbagayo manong. Kat awam mo ti naganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaan mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, inaganan kayo? Wano agungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amuyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid yo iti tattao, kasta ka de. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kayo man agindiding, awan amuyo. Isukit di naabak kayo at ipanggap yung amin, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan nyo kadagiti mabuybuy ayo iti Facebook. Kat ag-asyong kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taamuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, nyalakit din. Ay, una yan ay ati kastoy.
Panagbabayad manan iti bill iti kuryente inton bigat lakay. Ay, awan nga rod bakit? Sapay awan kwarta kita. Saan kami pa yung mata nagsweldo? Kasano da ito yan? Alangan nga itulok tama cut off man ng ti kuryente tayo. Si Kaman, no damo mamabalin mo ang pagbuludan pailaan. Ah? Di ka madanagaan, tabayada ka pa man ngagsweldo ak. Ala, tama palak ijayan damari tina inton madamdama. Bareng adama utang ko kinkwana. Ay, una. Ibagam, siyak timang bayad bakit? Siguradum lang nga lakay. Tanay, awan amok ka pangalak iti pagbayad ko no bilang tada ipautang na. Wen, anya laki din bakit aya? No worries. Pangaasim kumamatan na mari. Uray 2,000 laang. Makat off nga minan ti kuryente mi no saan kami ang makabayan. Ay napasensya ka kuman mare. Naranaamat nga awan imbubulsak ita. Ha? Adda kwartak itay nga 6,000. Ngam na itad kumatan kinilakay ko. Napan na inggatang iti abono. Anya? Kasapulan mi nga minan nga agiwaras iti abono iti mula mi akamatis. Kasta ka di mari. Awan na yan ti uray sa nga ribon. Awan at talaga mare. Amumatan kanyak. No adda kwartak. Pabuludan ka adagos no kwa. Anya lakit din tina. Awan na talaga ti utang mo na imbaga na ka man niya. Anya? No sikat ti umutang kanyak. May salaang asaong pautangan ka. Ngam itatasyak kag kasapulan nagkado arason mo. Ay na, saan ko mamot ang kasna amare? Kas itinako na. Lakit di adda ko ma. Pautangan ka. Ngam awan nga ro. Aha! Nagadukat nga ibagbagamon. Imot. Awan sir-serbe makumare. Ay, una yun da ako lasa. Wen nga rod lakay. Naklaatak pa itimbaga na kanyak. Ita lang amin anagungot kanyak iti kastaunay. Bayaan mo na. In-explain ko matkan kwa na. Nga iso nga awan kwarta. Tainggatang mo iti abono iti mula. Nga, saan na ang maawatan? Ay, hindi pa lang. Kasjayan, ito ugali ni Kulasa. Sapay ko na. No siya kano ti umutang, may salaang asao pa utangan na. Ngam no iso kano, adupay nga ibagbagak, kan sa anak kano ngagpautang. Ay, una yan. No, adda kit apay kitin ngay. Ngumanya nga ron, no saan na anawatan timbagam. Siguradong agi mula day iti sakit tinakam na kanya. Kit agi mula lata, bareng addan to ti apitin na. Ay, una yan. Anya? Sika talaga. Ala, intakit din iya kusina. Mangantan lakay. Mapanta pa ijay bangkag intun madamdama. Huwag man, tanay. Mabisinak mo tayo, bakay. Iti kaano man, saan amawan ti sakit tinakam ko iti dayja at tina. At danto mo't aldaw na. Saan nga amin nga aldaw kat kuha na. Ah, ay una yan bakit? Kat imbaga mo ti tao nga awan kwarta na ha? Anya ka lagi din aya? Ay, imposible mat ah. Amom bakit? Saan ang nasaya at ti agimulmula iti sakit, tinakami ti pada tao. Tandaan am dayta. Ay basta, talaga nga imulak ti sakit tinakam ko kunkwa na. Uray pa aglinipat kami nga kumari ah. Anya? Tsak lakit di pagtatakunan ti kumari akas kunkwa na. Ay, unay kan bakit? Gapula ang iti dayta saan nakapinautangan? Agkakadakas ti magpagamkan ko na. Saan ang nasaya at ikasta nga aramid kulasa? Sapay la kumata inton agapit da iti bunga ti mula da. Maranaan da tinalaka presyo. Ha? Nay, apay nga'y akas tamot din ti ibagbagam kulasa. Kasanumat nga min nana. Nagalas ti ugali na day atina. Aniya? Idi iso ti may imutang kanya. May salaang asauna. Pinautangak iti 3,000.
Ngam idi na minsan anapanak kwa na nga umut-utang iti pagbayad ko iti bill me. Ultimo 5 aduleng awan ipautang na. Ay, si kakit di mag. Amangan mag, no awan at talaga ti kwarta na. Isu nga awan ti pautang nakan ka. Imposible Talaga kit di nga imot dayjay Isu nga iti kaano man, saan ama po ti sakit tinakam ko kwa na. Aniya, ay unay kan. Amom kula saan anasaya at agimulmula iti sakit tinakam iti pada a tao. Dakas dayta. Ay, awan maaramidan na nasakit talaga tinakam ko. Aging gainton matayak, nasakit tulat tinakam ko kwa na. Kaya po, ay, tita ka man langan. Ay nga. Pasensya ka na talaga, Mare. Awan may puutang ko ken ka. Ha? Naranama talaga nga awan, timbulbulsa kita. Masapol nga mininanang ko, ti agas na. Iso na igantang ko iti agas na, di kakaiso na kwarta. Ha? Awan na talaga tinagdumaan yaw kanitina. Ah? Into lang yaw ti kinaimimot yaw. What? Ay, sana kasta, Mare. Oho! No si ka ti umutang kanyak, papautangan ka. Ngam itatasyak ka sa pulan, kasta ka. Anya? Ay na, sorry ang talaga, Mare. Malaksid kami ni di agas ni nanang ko pagkaskastusak. Ang dapat yung mula ka tarong iyabang kagmi. Ngagkasapulan ti may spray. Iso, tinangigatanga kiti kwarta kada duma. Diyak ka sa pulan, dagita nga explanation. Ha? Da kayon to lang matyag ka sa pulan. Talaga nga awanan ti mautang nyo kanya. Ay na, opo aya. Sapay la kuma, tano agapit dayjay abakla iti bunga ti mulan na atarong kat maranaan na tinalaka presyo. Ne. Anya ka di mananday tangay pagpagambakay. Ay, sapay la kuma. Hey! Sana nasaya ata agilunlunod ko namsa. Inton ko amin na rumrumor di tangiwat mo. Agsublikan ka. Nasakit na talaga tinakam ko iti deja abakla. Kung amla no awan na itultulong ko kenkwa na iti kalabas. Apay manan aya. Kasanumat nga men. Idi may imotang kanya, pinautangak. Ngam itaasyak batyag ka sa pulan, ay naapo, nagado arason na, kastoy, kasjay, awan kwartak. Ay nyalakit din. Ay, unay kan bakit? Anya nga rod no awan at talaga ti kwartana. Naranam nga awanan di tao. Oho! Di ko namkit day, talaga nga imot day jay. Sapay la kumataag mamalas iti mula na atarong ngay bagbagana, tadagunggo na ti kinaimot na. Anya? Una yun ni Kumari Kulasa. Naranaan naman at talagang awan kwartak, idi may ijay balay. Amumutan ni Kulasa. Kurang iti pandakaawat. Anyangay nga rod no saan na ang maawatan. Sapay naglay nga agi mula iti sakit tinakam. Ay kat, bayam lata. Bayam at imula la kat ti sakit tinakam nakan ka. Sika, agimula ka latang agimula itinatang tapno adan tumahapit mo. Nana, No adon to ti maapit mo, adon to ti ilakom. Ngam ni Kulasa, ti sakit tinakam nan tulaan ti apitan na. Tay sumatiin mula na. anya? Tay sulaang mat ngamin ti amuna nga imula, sakit tinakam. Sibugan na pa'y kumaa. Tapno lumang to, kat adon to ti bunga na. Anya lakit din. Ay, uray siya, Mare. Nagimula matiniti sa kitinagam na kanyak daya babae. Bayan talatan mare. Anyangay nga rod. Naranaan na mga amin nga awan kwartak idi may imutang.
Kurang ti pa nagkaawat, dadya babae. Sapay ti dagis na gilunod. Agi mula iti sakit tinangkam. Asapay la kumakan mo. Tano agapit na, ket maranaan ta tinalaka presyo. Ay, una yan ang kinadakis ti ugali. No adda ko matigura iti pada a tao, saan kumamit nga iraman ti mula? Anya laki din. Kat may amlatan Asi kasuan dagiti mulat na. Tapno agapit tanto iti ado. Ken sapay la kuma, takabaliktaran, ti panangilunlunod na. Sapay lang kumamare. Ay, nagriga ta talaga ni Kulasa ay kasarsarita. Ure na saya ti panangibagakan ko na walat ta. Anya lagi din. Ay, nyakay nga ta, tibasol na dyan, mula ta. Tapay nga iraman na, unay na kulasa. Amupay day a babae. Talaga nagimula iti sakit tinakam na kanya. Gapula ang iti saan ko apanang pautang kan ko na idi na minsan nga aldaw. Gapula ang na dyan, ibaganan, nasapay lang ko ma, tamaranaan tayo, tinalaka aprisyaw, no agapit tayo. Katun, isumot tinapan na imbagbaga iti kaaruba. Ay, wanan ta di ana imbag timula ta. Bayam at isakit tinakam na king kati, imula na. Wan nga rod lang kay. Isumot lang tinako na kanyak dabakla kun nanapuring. Kaslasaan na bakit ang dyan akulasa? Basita ba nang mangilunod mo tayo? Inya laki day. Kumusta nga iti mulam at tarong maray? Oy, no! Nagmayat mari. Nagdadakkel di bunga na. Kasla kadakkel di tarong ni Kwa. Anya, kasla ka dakkel ti tarong ni boyfriend mo? Kasta ka di? Ay, saan mo amare? Kasla kadakkel di tarong ni ex ko. Ngamin. No ti tarong di boyfriend ko ti magbagam. Ay sos, no dito ti kumkumbarak. Ay sos, dagdakkel pa ti tarong na. Ngam dagiti bunga ti mula ka tarong. Anya, ay sika talaga. Awan la, Pudno met mari, pudno. Kat, kaano ka nga ron nga agpuros nga eh. Intun Sabado mare. Ang mga noon pa panam, tao may ka. Tadakadwak man nga, puro si Tita Rong, kaslatarong na ex ko, Ay, kato na. Umayak, tauray saan mo nga itad to titangdan ko. Umay kan tumat no agpuros kami iti bunga ti mulami. Ay, wala mare, of course. Oh yes, mayaday ta. Tinulong. Ne, kasla karde ti baboy day ta imat mo Ay, wala na. Ipasidakman ka ni Maritina. Ha? Apay anda ti aramidan yaw. Agpuros kami ti bunga ti mulak at tarong, nana. Ay, iso aya. Ay nagmayatan. Nagpiit man. Kasla ka ano lang idinagmula ka. Inaywanak ngamin ana imbag nana. Inapaprusak. Iso ang nagbiit ang nagsabong. Kan, naaramid ti bunga na. Nasaya at ano kasta. Aywan gayam. Mangtag kantuman iti rejik ang mabalin na si daan. Aywan anana, awan pa rin ko titidaita. Itulod ko pa'y jabalayo. Ay, si kamot gayam di masabat kumare. Ha? Oh, saan mo ka diyan sa ludsudan? Noon niya dito imat ko? Anya? Karne dito mare. Karne ti baboy. Ipasidak ka ni Tina. Taagpuros kami iti bunga ti mulak at tarong. Apay, damdamaga kaya. Sanak nga interesado. Papansin ka launay. Ingkag papansin iti sa balay. Saan na siya? Mawatam. Oh, anya lagi din. Ay, ang ipagbagaglaang met, Ay, wun gaya, mare. Sa lutsudan ka man,
Kumusta ngay matandyain mo lam ay sakitin na mo kada kami. Di makal ka din. Anya? Wano nagsabong pa yan. Wano nagbunga pa din. Ay wano, agapit ka matanakas kanya. Pangaasim di mo dadaulan ti aldaw ko si kabakla. Oh, damdama ka lang man. No, agapit kan to itiin mo lam sakitin na kanya. Ayaban nakto tatulungan ka nga puros. Anya? Ay, sana all agapitan iti naimula sa kitinagkam. Ay, manumat ati kasamare. Kasla, seasonal amula. Yawanan ba na bakla? Di pa ila. Ay na, addan to aldaw mo kanyak. Saan man nga ita, ngam addan to lata sa bagka. Nanay, agong ungat ka manang. Nasabat ko itay laang dadya abakla. Kung nanakit din, kumusta ka nun tinmulak asakit tinakam ko kenkwana? Nagbunga nga ta ka nun. Katawa ka. Apay, anyat makapaulag iti dayjay. May saka mo. Makaalagak lang mata. Andiyan lakit din. Dayjay abakla, makaraman to dayjay kanya. Ay, bakit? Husto nga min day apa nang imulmula iti sakit tinakam mo. Ha? Gapo lang iti saan da pa nagpautangkin ko ay sos kastan ti bagbagam. Ha? Panunutem ako marim latay da. Ay saan? Awan ti kumarik nga imot. Makamu ka man lang. Malang raw. Itultuloy mo lata, ti panagimulmula iti sakit tinakam mo, barang agapit kan tumat, akas kinibakla. Ne, kitaam. Agapitan iti bunga ti tarong, amula na. Mula na, nga indadanes mo ide. Anya? Masigurado, kasto unay man ang tirurod ni Kulan sa kanya. Apay manan ayamare. Ay, katno dinamag ko itay, no nagapitan iti imula na asakit tinakam. Anya? Ay, sika talaga. Kasta unay lang aruden agura na kadata. Karkaruan pa'y laang mo. Bayam tagkisiw iti gura na. Anya lagi din, karkaruak. Tapno manayon at isakitin nakam na nga imula na kat agapit to ako na kay na maranaan natin ang inapresyo ti sakitin nakam. O, diba? Sana kasi ti imbagan na idi amara na ako makano tinalaka presyo. Sika talaga. No adala presyo ti sakit tinakam ako bimak ng kuman. Saan ko man amasapol ang mapanumututang iti pagbayad na iti bill. Anya lakit din ayan ni Marie Kulasa. Nonsense. Useless. Mala. Intaktrogyan na dagpuros iti tarong. Marie. Aywan, ado kwarta ni bakla ita. Agasam man kat manuadaras a nagpuros iti bunga ti mula na ataraw. Sapay saan atalaw wano lima asako ti mapurpuros na. Sa nga pulo sika. Ha? Sapay naranaan na tinangi na presyo. 90 per kilo ko naman. Kasta ayan, Nana? Wan, iso pagsayaatan na mo, tinagagat nga agmula itinatag. Saan nakaskan ka? Sa balimot ngamin ti imulmulam. Imbes anatangam sakit mo, tinakam. Anya? Iso ahusto ngamin na, ti gurgura iti pada a tao. Ngamin, awan magunod mo iti kasta. Nana, Agbula kakit di tapno mapadas mo ti agapit. Ta iti kaano man, awan maapit mo no sakit laang tinakam ti imulmulam.
Ay, anya lakit din. Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid, may. Ha? Kayat mo nga adda maaramid mo, lakay? Anya man hindi paramid mo ba kahit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado timurong tayo, sa nga gabsuon, saan pa yan amanagto ti kabalyo? Anya laki din bakit? Pangasim kumamit din ah. Saan nakapaglabaan? Kat, kunamat ang maburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kantaon bakit? Inamang kidi di balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manundaytan. Mapan mo manundanunan ni Tata Julio tapno uminom kayo. Anya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit din. Italag mo bakit? Alamot din ah. Saan na balay? Taintid kumutingin ka amin na sweldaw. Kin may sa, no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging nga saan may nga amo, tararamidin may. Pag-istoryaan mi laang, bakit? Nalaing ka nga rodan. Ng pangasim ah. Saan ka manin nga agpakarabi iyan? Bun, bakit matumpal? Oh, si Kabot Gayam ni Stor. Anyad gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda ah. Mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Ken kagudwa kilo mo't laang, alapayag ti baboy. Mala. Mabiit lang tamang ikilo ak. Ken gumata mo't laang iti 2 at 2 bay tao, nana. Apaw. Uminom kayo manan. Win man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na. Awan mo't dakas na. Lakit di sagpaminsan. Nay, arak mat kan karni day ta imot mo, pare Nestor. Ay, win paray. Mapanak man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No saan ka busy paray? Ay, umay ka. Ay, katuan na pare. Ay ngam, agawit akpay, tay nakagpeles. Nagapuak namin ni Bangkag. Iso ang nakapitpitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay, win ah. Sumarnukan tong araw ni Jay. Inaklutoy na ito'y ginatang ko apulutan paray. Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Jay, matamdamalaan. Panunutan kita'y ama pa na balayaw. Tama burburing akmadla dito'y balay. Ay ngam imay kamay. Win tata, awan ngamin mararami di Jay balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersina ni Nada Duna. Imaya ko na. Ay, kastaya. Ay, katala. Inkalutuan da itaginatang mo apulutan. Tarugyan takit da ti agsyat. Ay, win tata. Mangluto ak man iti sisig. Apaw, nagkanasan nga'y. Win tata, sana balita, sagpaminsan lang man. Ay, mong gaya, nasabat ko ni Pari Baldo itay. Isa nga, inawis ko na, tata. Ha? Inawis mo man hindi ka kagulgura kakasangsangaw. Ne, apay ka di, tata. Kano nagrawat iti pulutan? Anya? Wan, pudno ti kunak Nestor. Nagrawat da iti pulutan. Sos, saan apananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Awan babain na. Ne, nakasukat ka. Papanamanan. Adala pa panak ba kay? Sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog anagapoy dya bangkag? Naman nogak ngam napatid nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Agpudno ka. Ay, uuwin ba kay? Inawis nak ngamin itay ni pare ni Sturkait. Ngam saan ka madanagan, tabasit laeng mo di inumin mi. Kalpasan na dayday, agawid ak matladagos. Abday ta ka manan baldo. Agawid kanto manan anabartat. Salbagkit de. Sus, relax ka di laeng bagay. Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw,
Isumit lang tilangak nga agawid inton madamdama. Promise ba ka? Ay na, unay mo tanday doon kasangsango iti panaginaw. Aramidan na mo ngayon na po iti pulutan. Ay, tata, anda ka di magpagayo? Ay, awan, baldaw, awan. Ay, kung naklaki di ano adda. Kas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Ano, kurang. Inaggumatang, iyayan ni Nana Duna. Day, taka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mo tan pilinutom apulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Ay na, nagimas at talaga yaw. Ay, naimasa talaga pare. Ta siya nga ron tinaglutaw. Expertise ko, tisisig, idi pa Nagdurba mo tan diawanan pain. Sa tao. Awan lang arutan abag na. Isupay matimang ibus iti pulutan. Nagimas. Ay, paray. Sisigmanan nga ron ati alaw minton madamdama. Ta si kamot lang ti agluto. Anya, paray. Nagmayat ka nagimas ka. Ha? Ay, unay mo tanda dya, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamantan nagado, yung lutok asisig. Di ko nakpulutan may. Minarami na mutan nga, inapoy. Anya? Unaklaki din no, sana po no. Di bagbagada, hindi kanyak. Akas dya ito, gali ni Paribaldo. Ngampod no magayam. Katuan mat nga main. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawit kanu ngamin iti pulutan. Ken may sa, maki kanu. Maki. Maki inumlatan. Saan ang makiambag. Iso mati ko nada. Una lawlawan ko na nangawis king kwa na itay. One click mo din di pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusen na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Ay, hinton sumarunaw. Pang-aasiman, tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisat kadata. Ay, talaga sa anin, Tata. Yakbet la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalandukay. Ure ni Dariaw, di na kaya't akainom daya baldaw. Kastaya, Tata. Wen, puno dayta, gapu iti kinarawot na iti pulutan. Iso asandan ngaw awisen no agjamin da. Ay, una yung mga minday siya, Baldo. Aramidin na mga inapo iti pulutan. Nagalas nga ron ti ugali na. Nukas di ko mga main. Mangan pa'y nga umuna iti balay da. Sakbay nga umay makiinaw. Ha? Ay, kam sa bagay. Uray na nga na. No talaga arawat. Awan lata. Ay, nyalaki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan. Saan pa ya makiambag iti siyan? Kanayon madlata na makisisyan. Dilag bae. Tulad tamad altaw yu Apay kit din. Apay manon anya. Anya man nanti pagkaskas taam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Dahil man alando. Kunam lano asino. Taapay? Nasabat ko itay. Ada imat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Tiinsungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapula ang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din, Baldo?
Nasakit na talaga tinakam ko. Tasigod mo't nga awisan na, no kasjay nga agjajaming da. Ang amitay, kasjay matindiin sungbat na. Ay, Kasla dadakas mo't nga inaramid ko, ti kasjay nga imbagana kanya. Sa anak kano nga imbitado? Una yan ya. ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay baldo. Inainayon mo pa'y tawan sir binabanag. No saan da ka nga inayaban, di saan laang, period. Sana kastangag sakit tinakam mo, bitugang kantupay. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban nila daw ang naginom? Wala na, ada ija balay, nagsakit tinakam na. Ay una yan. Ang mukman no apay asaan na nga ay ayaban. Ang makisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan na. Iso asaan dan nga ay ayaban. Gapo iti saan ang nasaya at nga aramid na. Iso lagaro ng ti mapan makisat. Iso kano pati kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak dahi ta. Gapo ta iso mati ka na yung ibaga dagiti kainuman na. Nagrawot ka na iti pulutan nila kay mo. Aramiden na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawot lang nga runan iti pulutan. Pulos pa'y asaan ka no ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaan dan nga ay ayaman. Gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan nati kasdi nga aramid na. Kinarawot na iti pulutan. Isukit din di pa ka-istoryaan na dito yung barangay tayo. Oy, Baldo, Makahuy ka man. Apa ya? kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas magayam ti ugalim. Ne. Anya ka din ita nga ipagpagam bakit? Anya ka din day nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan. Salbag ka. Anya? Ikatam nga minday nga ugalim. No kayat mo nga dalata mga yabgan ka. Unay mat nga minday nga aramid mo. No pulutan, ay kit pulutan ah. Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, Baldaw? Si kakit di man. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka nga oray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiininom kalatan? Sagad, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom nga itata, adda nang ko nga istorya hindi ka ruba. Anya nga ita. Nasakit ka no tinakam ni Pare Baldaw, hindi na minsan, nasaan nga inawis ni Landaw nga agsyat. Woy, tata, nasakit tinakam na, tako na kano ni Landaw, asaan nga imbita daw. Saan dan nga yaban, nagapu iti ugali na, kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Husto matkindi tapno makadlaw, kit agnakam basay. Nasayaat ka day, no, nakam tata. Patsam na niya. Alakit di man. Ingka magalan iti inumenta. Pagis istoryaan ta. Ay kitwa na tata. Isumot lang awan, mararamay. Wen nga raud. Adto'y ti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan, tasyak matain ti manglutaw. Wen man tata. Taramanan tamamit no niya raman tiluto yaw. Nya laki day. Oh, siga mo gaya ang Pare Baldaw. Wen pare, siyak nga raud. Nay,
Arak mo't kan pulutan day taimot mo. Opo ah. Ha! Uminom kay sakit di manan kinita Julio ah. Wen pare, ngam... Ne. Apay nga idulin mo mo't di talikod mo day pulutan na ginatang mo. Ha? Kan, sus, nakitak mo't lang arudan. Ay, kwa. Saan ko nga iduldulen, pare? Adalahan nagatel, ito yung likod ko. Iso kudkudkudok mo ta. Kahit, kasano nga uminom kayo ka di, taumayak mamay. Among, nagsakit din akam ko kinilang daw. Ha? Apay aya, pare? Kasano mat nga main, saan naklangarudan nga ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbaga na itilikikodak. Anya? Buwan pare, iso apang asim matan ah. Kasaan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mahit, pare? Ala, pasensya ka ata. Saan ka pa maawis ita, pare? Umdas lang kami na ito, para kada kami. Inumun pa lang ti nanakman a tao, pare. Mala, inakon, pare, ha? Anira. Imbagam da itakin ko na. Ay, awan ah. Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga ron, no. Sakit tinakam na, tata. Ay, sa bagay kindi ah. Ken may saan lang may tasyak, tinag ko naking kuha na tikas jay, tata. Ado kami, malaksid pa ko nilam daw. Ay, wan ba't kindi ah. Laki day, tata. Rugyan taki din to minom. Ganasin ta na ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Salpag na yan, store. Ay, awan na talaga't nagdumaan na kinilando. Ne, agung unget ka manan asimang pet. Apay manan. Anya laki din aya. At tula kwartak na gumatangak man mo't iti arakan pulutan ko. Uminumaklatan na si Siak. Anya ka din dagita nga ibagbagambal daw. Nagdagulit kabutin aya. Na- Oh, karkarwa ma talaga tirurod ko. Ninestor nga rood. Di nakat kayatin nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman lakan o tinanakman na jay imot na nga arak. Anya laki din aya. Kat itikas jay nga imbaga na, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman ang nagrawat iti pulutan? Anya? Iso ahus to lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, sika lang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawat mo iti pulutan, awanon ti mayat ang mangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timbaga na kanya kidi na minsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kun kuana. Ay, si kakit di mait baldaw para na jay laeng agsakitan tinakam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinakam mo, panunutam kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakaakayat nga yaban. Anya? Amom nga min baldaw. Numapmapan ka iti pakiinumam. Kita amad basit ati gargaraw mo. Style mo nga min. May sasyat. 5 asubo a pulutan. Ah, ay kituan bait. Puno man ti ibagbagak saan aya. Ah, ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti da ito'y akinalakay kaon. Ken iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginom. Awan pa'y napuutakan ka agimatang ka iti inumain. Ah, kanayon latan amakin inom ka. Una yan. Anya laki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo ka day. Panunutem ka day ang naimbag, ha?
nhỏ đó mà. Đó là chuyện bình thường. Ở sao anh biết? Thế là anh không kiếm mà tụt nó thôi, tại sao quá. Chứ ở Thủ Đức thì anh nghĩ là anh không thiếu. Thì hôm bữa em có đi để tốt nghiệp anh á. Thì hai ấy đâu. Ý thì nó ở bên sân bay. Nó qua anh cũng gần. Nhưng mà chạy đường này nào cũng chạy khoảng tầm 15 phút. Ai trời, ước gì có mấy cái giống vậy. Tại sao không được có? Còn không thì nói chung cũng nhiều. Anh này nó không thiếu mình Thủ Đức, mắc gì phải qua Bình Dương. Dĩ An. Chưa? Đó, Nói Bình Dương không đúng, nó Dĩ An thôi. mày mới hiểu được là tại sao Long lại từ chối. Bạn nó Long có kỳ rồi, đúng không? á, Nó muốn chịu. thằng em của anh thì là xưa nó bị lừa tình. Không, nó lừa tình thì nặng quá thì nó chỉ tầm khoảng bị đùa giỡn tình cảm bởi em tiên. Em tưởng nó muốn tập trung cho sự nghiệp. No. Long là bây giờ phải có ai mở cái lòng nó ra. Nó chấm chịu rồi. Đúng rồi. Trước bên đây nè, em ngồi bên đây nè, anh với Tú qua coi mà. Anh ngồi bên đây mà bây giờ Ừ. anh trong đó cái là nó chạy qua nó coi liền, nó Tú kêu là lại coi ngồi khen này kia đó, em muốn biết chị tên em không giúp. Sao, thằng Long được không? Ừ. Không biết nữa. Long nhà sắp định bù nha em. Ủa? Lẹ, giới thiệu bạn liền. Con này. Còn không bây giờ Long thường đúng không? Anh luôn. Anh đề xuất anh luôn bây giờ. Không, anh giàu tình cảm. Không, anh đúng là anh giàu thật nhưng mà giàu tình cảm. Bây giờ tiền bạc không nhiều nhưng mà giàu tình cảm, ok chưa? Kỳ này thơm tho như nhảy sinh luôn. Khánh, anh Bảo rất là trầm tính. Anh Hảo, Long. ai cũng Đó, không chịu chịu. hơn đúng không? Long vẫn được mà. Long thiếu cái gì? Mới thiếu rồi anh tự nhắn đi chứ không Đó, mày biết Long thiếu cái gì không? Thiếu gì? Thiếu diệu. Thật ra em không phải là người quyết định. Em chỉ là người đưa cho bạn tới cái điểm đó thôi. Đưa cái kỳ rồi. Ví dụ là em thấy người này tốt nè, cái em giới thiệu cho bạn thì bạn sẽ cảm kích em chứ. Bây giờ ví dụ như hồi xưa em với kêu qua nhau cái gì? Bạn bè giới thiệu không? Không. Nè, ai giới thiệu? Trong lớp mình gặp thôi. Thì Dạ. đó là nghĩa là cái Trong lớp không có lừa. cái trường nó sắp lớp cho hai đứa em. Là trường sắp chứ mày Là có trường sự quen ở đâu. là trường đưa kia cho em. Ừ. Cái chị còn lại là của em. Giống như bây giờ em cũng vậy, em muốn đưa ai thì em đưa thôi, còn cái chị chịu hay không là của bạn. Nè giống anh với người Em yêu sợ anh cái nè. gì? Em sợ cái gì? Nè anh với người yêu anh nè, đâu phải là nhắn tin rồi quen nhau, đâu phải gặp nhau làm chung với nhau rồi quen nhau chứ ai đi nhắn tin đấy mà kiếm thử một đứa rồi. Bây giờ nhắn tin mày chỉ có một kiểu Ờ. thôi. Một đứa coi anh Sơn tôi nhắn cho coi. Tinder. Đó mày cái gì không mà mày kiếm ơi, ngay bản thân mày cũng không phải là do mày kiếm nó trên Facebook rồi mày nhắn tin nó nữa, Bây giờ nhắn tin mà mày bắt con chịu nó phải như vậy thì sao nó có được em. nhắn tin mà đời yêu chỉ có một kiểu thôi. Muốn thì lát anh Sơn tôi nhắn qua cho em coi. Không, để tí anh lại nói anh hỏi anh Long coi là Long thật sự muốn đâm cái kia nào. Tại cái kia diệu nó hơi Long thì thích cổ kính ấy. Nó kiểu nó phụ nữ truyền thống. Còn kia diệu thì nó hơi theo hiểu hiện đại. Chút thì có thể là maybe Long có thể không chỉ làm hai kia luôn, khi nào có đề xuất thì chơi. Tại sao? Ủa, mày làm một kênh chắc làm lên không? Làm một kênh làm lên không? Nhưng mà khỏi làm. Không, khỏi làm sao được. Hỏi làm Nè ví dụ nha, giờ là mày chơi với con Ánh, cái con thằng Nam đó, thằng Nam nó vẫn như vậy, mày dám giới thiệu con Ánh thằng Nam cho con Ánh không? Không. Tại sao? Tại sao? Nam bị Thấy tao nó tệ đúng không? Mà Long có tệ không? Không thì mày giới thiệu được, cứ giới thiệu thôi em. Ý là mày nói anh tệ mà mày giới thiệu đi. Có lò anh. Mày nhớ anh hơi bị được lòng phụ nữ luôn nhá. Đúng. Lúc mà mình cởi được đồ Đúng rồi. đấy. Ok. Dạ. Được không Long được không? Tức là anh nghĩ là em trải nghiệm rồi luôn ấy. Là cái bữa đi tốt nghiệp của anh là em trải nghiệm rồi luôn ấy. Ý là anh không mời hết thôi. Chứ bữa đó là mời hết là hơi bị nóng lạnh luôn ấy. Đông nhé. Ồ, sang kỳ ha. Ý là bữa đó anh không mời luôn chứ không phải là nó nói đâu. Sao em Long của anh là nó tốt mà. Còn biết nấu ăn nữa. Ừ. Đi làm về chỉ đi tập gym, đi tập thôi, không làm gì hết. Mà thấy nó có tin đồn gì với ai không? Có. Ai nữa? Cho nó lâu rồi, năm hơn rồi. Yêu rồi.
Sang kỳ quá để cho nó có Trời cầu mới. ơi. Bị đùa với tình cảm. Sao không? Em Long của anh được mà. Thì nói chung là em Long của anh. Đó ví dụ đi, em thấy em Long sẽ hợp với ai hơn? Đúng. Không biết, sao không biết? Mày chơi với hai đứa kia. Rồi mày có chơi Không không? biết. Chơi gì? Mày có chơi với hai đứa kia không cho mày không biết? Ờ. Hàng giờ nó thấy thông minh không? Chốt Nó hỏi là- câu chơi gì nó trả lời câu hỏi chơi gì trước. Giờ thông minh lên này. Ý là hai đứa là chắc có chút là thân thôi. Đâu, hai đứa mà ba gấu. Mày có độc thân đâu ba gấu? Đúng. Ba con gấu. Mày thân Vậy là hai đứa nó có người yêu rồi. Đó, Vậy mới ba gấu được. Đúng. Không có. Vậy bây giờ Vậy là chơi chút chưa có, Diệu có rồi. Chưa có. Diệu quen anh đó. Quen anh. Nó quen anh luôn. vậy giờ Hằng nha. Vậy bây giờ kích thằng ra khỏi ban gấu đi. Gì? Cho con Thi là ban gấu. Không. Kích thằng. Không. Vui mà. Không. Sao không? Ủa mình có phải là người sáng lập ban gấu không? Đứa nào người sáng lập ban gấu? Chịu. Thì đó, Diệu Diệu đó. Diệu kích thằng được không? Không. Nè giờ Diệu với Ngắn với Diệu với em là ai chơi hết hơn? Dĩ nhiên là ảnh Thấy rồi. rồi, em thôi chứ. Kích Sao bằng nhau được? Rồi người ta chơi từ nói tới chịu rồi. Gần nhà nhau thanh mai trúc mã nhau. Rồi người ta ngủ với nhau rồi. Ủa chứ hồi nhỏ hôm qua hàng xóm ngủ hả? Không. Anh ủa thiệt á? Không phải luôn. Đó. Thời tụi nó vậy luôn rồi. Hồi chú tôi ngủ chung với Viên, rất là ngủ thôi á, con nít thôi mà. Đó không ạ? Không có cho ra ngoài được. Đâu hồi xưa ngủ chung hàng xóm nhiều mà. Anh không ai ngủ chung với hàng xóm mà người lớn đâu ngủ chung với đứa nít nữa. Nói tới giờ anh sợ bị kiện. Phải, thiệt á. Nói tụi thơ thằng nó bị giam cầm dữ vậy. Không cho ra ngoài kiểu không có ngủ ngoài đường, ngủ trong nhà. Ý là ngủ trưa. Ngủ trưa. Hàng xóm trưa nhau qua nhà chơi nhau đầy mà ăn cơm nhà nhau xong rồi ngủ nhà nhau thôi. Chung sớm với nhau mà. Ra xưa em không có bạn đâu mấy người nữa. Thiệt á. Thì cái biệt phủ đó nó biệt lập mà. Thiệt Nó á. có xung quanh có hàng xóm Không, rồi. nhiều khi thiệt á bị lập thiệt á. Không có bạn bè xung quanh luôn. Không. Thì nói chung thì nhà cũng giàu bố công an thì đâu phải dám chơi. Bán kính 2 cây rưỡi km có cây xăng nào đâu. Tại vì các cái đội bố công an nha vào mình 30 triệu luôn á. Cái gì vậy? Chưa ngủ muốn ngủ về nhà ngủ rồi chứ Trời ơi. đi chơi. Mày lại không hiểu Không, rồi. cái cảm giác mà kiểu đi chơi mà xong rồi ăn mấy đứa nhà đó luôn nó vui hơn. Với lại kiểu tức là mỗi hôm một nhà hoặc là cái gì đó chứ không phải là Cái Người thời- ta có cái quen thời- ăn đồ của mấy hàng xóm đâu, người ta ăn sơn hào hải vị không được chịu cái ăn. thời của em là cái thời vừa kết thúc tiền tự thể á. 2K3. Ừ, 2K3. thời của hàng là thời vừa kết thúc tiền tự thể, thời của Sang không hết rồi. 2K3 vậy 2K2 được không? 2K1 Cái thời đi tự thể là cái thời mà anh em xúm nhau 94. đi, mua thẻ 95 về để cho thêm mấy phòng bát á để chơi 95. chỉ số 95 anh em gom nhau về 95 tập gym ngủ. mặc áo đen 95 tập gym mặc áo đen giảm cân nhắc tới ai biết không? Hai thua rồi các cô này là tên Khánh nãy nó chơi anh Khánh cái húi anh Khánh không ra tay thôi tại vết thương lòng anh Khánh nó chưa hồi phục được vết thương sâu Sao em Long anh không? Không thì tắt ra để nói cho gọi thì khúc này mình kết audio ra thôi Không đáng suy nghĩ, em Long tốt mà. Được. này quay 10 phút không? Bạn kiểu húi đâu, bạn sang đâu mà. nói vậy đâu rồi nói vậy đâu rồi Long không những tốt mà làm cũng tốt nữa. Làm việc Rồi, á tốt em Thấy nó chăm chỉ không? nó không tắp ở Facebook luôn anh ngồi tắp anh hỏi chung lên tắp nó ngồi nước gái biết luôn Sao Long được mà. Giới thiệu thì cũng Không phải giới thiệu mày đi ăn thôi, nó tự làm thì nó làm. bây giờ Ví dụ tôi rủ đi ăn thôi bình thường không mà. bây giờ anh chỉ cho em một cái tiếp Sao hôi nữa? nó cứ kêu ai cũng thôi mình nó không mà bây giờ bữa bạn đi ăn đúng không nó chứ là hiện tại đang kẹt với đồng nghiệp bây giờ không mấy giờ rủ ra ăn chung được không. ghê mà sao anh lạnh vậy bay ám cái tút này em bị nhiều rồi Bình thường mà, mày có lừa làm gì có hai đứa đó đâu. Nhân trong này nó Ê, đi chơi ê. dẫn rủ bạn theo mà. cái ví dụ cơ bản nhất là bạch tuộc đó nó cũng chơi cái gì chơi này gọi là gì Cầu lóng. đó Thế thôi đâu đi nữa. Sao hơn hết vậy? Không thơm, kèo em thơm. Không thơm tôi quắt luôn. em anh á con em anh á Tiến Khánh vô một cái mặt anh nữa Mai mốt á anh ghé mấy cái clip của nó anh ngồi coi rồi cái đoạn outro cuối á nó nói tốt về anh nhiều lắm. rồi Giờ nó quay bị bóp luôn Vô report luôn. màu xanh đúng không? Ủa lộn cái gì?
xúc phạm. Đúng rồi, phỉ bán. Và miệng 30 triệu. Vũ Không khống còn là 70 Trong, triệu nữa. Có audio trong đây nè, chú khống gì? Có đây luôn hả? Rồi, xong Lát anh lên. Không nói mình chơi kèo. Anh lên Nói anh Khánh nha, chơi không? mọi người nói Anh Khánh thầm thúi. rồi Em ai anh đó? em ai á Là- hồi Cái khúc hồi này- gửi lên app cho anh nha. Cái khúc gì ai tốt ai xấu á. Rồi. Rồi Ai tốt ai xấu á. xong rồi mày rồi không em ý vậy. Thì không nói gì cả, im lặng thôi, im lặng nhẹ. Ví dụ là hỏi Long được không? Cái nó suy nghĩ. Rồi. Cái Hỏi Khánh được Khánh không? được Không. mày lòng đi Không. Chiều. Nha, em nói là anh Hảo được không? Anh bảo đâu giờ nó không, cái không rất nhiều. Riêng anh đó là nó kêu nặng luôn. nặng luôn á. Dấu nặng. Không có gì nha. Thì tí mình có audio mà, mình chơi kèo chết thôi. Tí hồi em nhớ cái hương mục anh chụp không? Ok. Hương mục mà 4K. Rồi, quăng lên đúng không? Quăng Đúng lên. rồi, em bắt về AI video thôi, lấy video gốc này thấy. Đúng rồi, quăng lên cho anh nó. hỏi anh xếp. Anh Khánh coi từng viết luôn. Tên Khánh là Khổng. Để xíu em gửi cái clip gốc ở lên cái kia cho. Không mà có chữ G kéo dài luôn vậy nữa. Không, thật ra tuổi trẻ bây giờ nó hay thích kiểu vậy á. Nếu mà anh mốt anh up cái kỳ đó, mấy kỳ 2K4, 2K3 trở lên trên đây thì em nghĩ nên vậy. Thật ra hôm bữa mới lướt cái bài viết kia. Là đang nói vậy. Là sao nãy giờ chưa hiểu gì luôn á. Tức là kỳ nhắn tin với mấy đứa con nít á, từ thêm kéo dài đuôi ra nhá, hay gửi mèo vô. Không nha, không nha. Không nha. Chúa ghét luôn á. Bây giờ nhiều đứa hiểu không? Nghĩa là nó phải, nghĩa là ông phải dễ thương thì nó mới chịu coi cái đó. Thì tùy anh Khánh, tùy đấy là tùy đứa anh Khánh áp tốt về con nào thôi. Ý là Anh mẹ không thích dễ thương. Bây giờ nhắn tin á, nó còn phải còn liên tưởng tới ngoại hình nữa. Anh mẹ không thích dễ thương. Đúng không? Nghĩa là một cái hàng mà nó hơi bị Ê. mà nó nhắn tin nó Ê, động dễ có thương đứa luôn. có đứa chưa gặp mặt nhau lần nào yêu luôn. Dị Đấy. dạng không? Dị dạng không? Tình cảm luôn à. Dị dạng. Xác nhận tình cảm luôn. Xác nhận được. Nó tình cảm xác Nghe nhận. thôi cười phải không? Cái xác nhận này là thấy uy tín duy nhất là chỉ có giấy đăng ký kết hôn rồi. Mà cái uy tín thứ hai là giấy ly hôn. Nó cũng không uy tín lắm á. Uy tín rồi em. Với em cần xác nhận gì, xác nhận mờ mà. Không biết. Hàng dị dạng. Sao giới thiệu em Long Sao rồi. vậy được không? Em Long thôi, ý là đi ăn bình thường thôi. Đúng rồi. Nói gì mà im cũng được á. Khó yêu. Còn không thì Khỏi Mày em nói gì mày nói xấu Long à. Long. còn không thì mình cứ rủ bạn đó thôi. Ví dụ Ừ. vô tình đi Ủa vô. vậy sao bữa rủ con bé kia đi chơi cầu lông đó? Ừ. Rủ đi chơi ơi. Ủa sao thì cũng em rủ đi chơi, rủ ý con là đi chơi. sao em không Nhau rủ mấy mà. đứa kia? Hả? Không rủ mấy đứa kia. Rồi, tại nó Tại- giấu dấu kỳ. Dấu kỳ. Nghe nó cũng xa làm. Vậy anh Khánh chạy lên. Anh Khánh chạy lên. đó. Em cho Thôi, một cái địa điểm thôi. thôi. Em chỉ cần cho một cái địa điểm thôi là Đúng. vô tình gặp nhau hết. Đúng. Không có trùng hợp để Nói mà- về tình không phải. Đúng chung. Thì cháu chẳng nữa thì gặp được đi. Ảo thì. Tức là nó không có liên quan gì đến nhau mà vẫn gặp được luôn á. Trùng bây giờ chỉ có phải sóng gió mới chạy được Trùng thôi. Không có bài nào chị Thằng à, mày không tin nha, anh kể mày nghe nhiều chuyện. Là hôm đó là anh với bạn anh đều lên Sài Gòn, hôm đó đứng đợi chung cái đèn đỏ Bình Thạnh luôn. Tức là hiểu không? Tức hai đứa đều không nước khác nhau nhưng mà cùng hôm đó đều lên Bình Thạnh, nó là thằng kêu anh luôn. Tức tại sao? Trùng hợp hết. Rồi bây giờ phải giúp nó có cái gì đó sự, hiểu không? Đúng rồi. Số. Nó bạn anh thì duyên số gì? Ôi, tự nhiên không hẹn Đây, nhau. khác hẹn rồi. nhau. Chồng Thì nó đi xin việc, còn anh thì anh đi Chồng cô à? ấy. Rồi hợp lý. Có kịch bản rồi đó, các thứ rồi chồng. Em Long được mà. Hợp lý rồi. Còn không anh Bảo cũng được, anh Bảo cũng dễ thương. Thôi đấy à, anh đâu là suy nghĩ. Còn Bảo thì Bảo thấy chưa? Thấy rồi, anh còn ghê gì nữa. Anh còn ghê nữa. Anh không. Anh Khánh được không vậy? Má yêu hẳn ba giây. Chịu. Em nghĩ dịp đầu. Chỉ là hẹn đi ăn thôi. Còn không anh Hảo cũng được. Đúng rồi. Anh Hảo sao? Thôi. Còn không anh Hảo cũng Anh Hảo được. thì sao? Đâu? Anh Hảo là có chuyện luôn hả? Hả? Anh Hảo là có chuyện hả? Không, anh Hảo hối cưới á. Anh Hảo hối cưới á, mẹ anh Hảo hối rồi. Quen được tầm nửa năm anh bắt đầu. Gì nửa năm quen tháng. Tháng nó đưa về ra mắt luôn rồi. Có duyên là cưới liền. Một đêm thôi. Hữu duyên là hữu duyên một Một ngày. đêm một là cưới liền. Là sao? Là một đêm là sao? Không hiểu sao. Một đêm một là cưới liền. Không, hiểu ý là không? hữu Anh duyên hiểu một không? ngày em. Anh không hiểu không? Quen nhau một đêm một thôi. Thằng mà nó không hiểu á. Có hàng liền. Nói chùm chú luôn á, lên tối ngày anh lên chat server đua gym của nó. Ngồi coi gì á. Sức gầy. Có gì đâu. Laptop cá nhân nó mở có 1/2 laptop máy tính mà. Gì? Một
treo bên kia coi máy màn hình nó tới 100 inch lần mà. Bữa thấy rồi, hôm bữa như gửi thằng trai nó tay chân bụng rủng trơn, làm gì đâu được đâu. Gì vậy? Đúng. Chứ gì nữa. Là em vô tình em lướt cái tấm muối. Thằng Nam nó có đẹp trai người ta quên mẹ mặt nó. Thằng nào? Thằng bồ của con không phải gọi là bồ lắm Chứ là tuy không đẹp trai nhưng mà khùng. Thằng nào? Khùng lại hả? bồ của Cùng bạn tình của số Nam, hả? bọn bạn của con Hằng. Ý là anh có yêu ai qua tin nhắn chưa? Nhắn tin suốt 1 năm trời không gặp nhau được gọi là yêu không? Có. Hay Ây cháu da. chuyện. Thằng mấy kia Nè, không hợp với Diệu là nó không hợp với Diệu nè. thằng kia quỷ không nè. Được không? Hợp châu. Hôi nữa, anh thèm hơn mà hôi gì. 15 rồi.